Hvala Isus Marija svima. Evo, stvarno mi je drago da vas vidim u ovolikom broju, malo sam se iznenadila, nisam htjela tu ni okretati se, ni gledat koliko vas je došlo. I mogu reći da imam laganu tremu jer zaista nije mi lako govoriti pred domaćom publikom za ambonom Botinečke crkve. Ali dobro. Evo, ako je iko mogao govoriti o jeziku kao kormilu života, to je onda definitivno bila naša Maja, odnosno o kraljevskom životu naš Matija Ricov. Ako je iko mogao koju pametnu reč o upravljanju materijalnom, to je onda Marin, a evo mene su onda našli da pričamo o uspoređivanju. Evo, ja ću vam danas pričati o uspoređivanju i daću vam svoje osobno svjedočanstvo o tome. Pa idemo za početak školski. Definicija glagola usporediti. Usporediti znači potražiti sličnost i razlike između dva predmeta, dvije pojave i slično. I radimo usporedbu kada nešto kupujemo, na primjer između dva automobila, kada dva mobitela gledamo koji ćemo kupiti, dvije haljine, gledamo što nam paše u datom trenutku, što je za nas korisno tada. A što kad se mi uspoređujemo s drugima? I možemo li uopće izbjeći uspoređivanje u našem životu? Odgovor je ne. Nažalost, ne možemo izbjeći uspoređivanje. Ono je nužno jer smo mi od početka svog života u stalnoj interakciji s drugim ljudima. Mi smo socijalna bića, jel tako? Ali upravo o nama samima ovisi hoće li to uspoređivanje biti dobro, korisno za nas ili loše, otrovno. Pa u čemu je stvar? Bitan je motiv srca. Tu bi povukla paralelu sa onim, sigurno ste čuli, prosuđivanje i osuđivanje. Znači, prosuđujemo, odnosno procjenjujemo kada sudimo čistim srcem, čistim nakanama srca, kad donosimo sudove o nekim odnosima, o nekim poslovnim ponudama, prilikama i slično. I Pavao u Korinčanima kaže da ćemo suditi svijet. A osuđujemo kada sudimo nečistim srcem, kada sudimo s okrivljavanjem drugoga, ljutnjom, zavišću, gorčinom. Suditi nekog nečistim srcem znači zapravo uskratiti mu poštovanje. I tu nam Isus u Mateovom evanđelju kaže ne sudite da ne budete suđeni, mjerom kojom mjerite mjerit će vam se, sudom koji sudite sudit će vam se. Tako vam je isto i sa uspoređivanjem. Znači, hoće li ono biti negativno ili pozitivno, ovisi o stavu našeg srca, motivu našeg srca. Pa da razjasnimo kako. Kada se ti uspoređuješ sa nekom osobom koju voliš, za koju imaš ljubavi, to uspoređivanje postaje svetačko, izgrađujuće. Ti u toj osobi zapravo nalaziš jednu zdravu konkurenciju i ta osoba tebi postaje jedan zdrav uzor. To te tjera jednostavno u napredovanje i kada je pozitivno zdravo uspoređivanje bez lošeg motiva u našem srcu, ono rađa slatke plodove u našem životu. Sjetite se i sami, sigurno ste imali neke zdrave životne uzore ili sigurno ste pomislili nekad ako može on, mogu i ja. Pa čak ne moraju to biti ljudi u vjeri, možemo ovako općenito pričati. Kad vidimo kod nekog neku pozitivnu stranu, vidimo joj, ovaj je dobar sa knjigama, ja bi isto tako htjela posvetiti se više čitanju, ili kako je ovaj dobar u sportskoj disciplini, u vježbanju, tu želim i ja napredovati, ili gled nju kak je čedno lijepo obučena, ja se želim u tome isto u tome napredovati. Pa što se toga tiče, ja sam isto čula često od jedne prijateljice, ako može Matija Ricov, mogu i ja. I znači to je stvarno jedno pozitivno uspoređivanje, jedan zdrav uzor. I ti se zapravo možeš onda i radovat tuđim uspjesima. Možeš biti sretan zbog tuđih darova, zbog njegovih talenata, a usput sam sebe unapređivati. Sveta Matilda je imala jednu Gospodinovu objavu
u kojoj je Isus rekao: onaj koji se zna radovati darovima drugih, primit će iste zasluge kao onaj koji je u tim darovima djelovao. Nije li to ohrabrujuće? Ja radim u školi, kao što ste već čuli, i često se može vidjeti među djecom kad postoji neki uzorni učenik ili omiljena učenica i kad dobije odličnu ocjenu, onda se svi onako sjate oko te osobe. Bravo, vau, 5 si dobila, budu sretni. I stvarno vidi se istinska radost u njima kad oni se raduju zajedno s tom osobom, iako se zna da će ta cura dobiti 5 i zna se uvijek dobije 5. Ali evo, stvarno uspoređivanje može biti vrlo, vrlo pozitivno. Jednostavno drugi čovjek u nama može isprovocirati u tebi što se nalazi i sve što je skriveno na van i tako se razotkrivaju namisli naših srca. Znači samo čovjek, zajedništvo provociraju u nama ono što je u nama skriveno. A znamo da to može, nažalost, krenuti u negativnom smjeru. I to se stvarno događa. Vjerujem da ste svi svjesni toga. Upravo kada se uslijed uspoređivanja u nama rode grijesi i negativne strasti, tad to uspoređivanje postaje negativno, otrovno. Tad mi u svom životu ubiremo gorke plodove uspoređivanja. Koji su to grijesi? Ljubomora i zavist, jel tako? To su teški smrtni grijesi. Za zavist čak kažu da je jedini grijeh koji je toliko beskoristan da niti u jednom trenutku dok si u tom grijehu ne osjećaš ni jedno malo zadovoljstvo. Za razliku od možda nekih drugih grijeha, ne znam, blud, neumjerenost u hrani, čak i psovka nekome bude lakše kad opsuje bar na sekundu, ali kod zavisti ona je toliko beskorisna da nema ni trunke zadovoljstva kad si u zavisti. I toliko te izjeda da ništa ne možeš. A pjesma nad pjesmama kaže da je ljubomora teška kao grob. Što znači ljubomora? Ljubomora, mori ljubav, ubija ljubav. Toliko je to težak grijeh. A kasnije ljubomora i zavist uslijed negativnog uspoređivanja prelaze u grijehe zajedništva. Mrmljanje, ogovaranje, praviš se identitetom žrtve. Nažalost, raduješ se čak i tuđem neuspjehu, želiš da neko ne uspije. I znam da se kad svi borimo s tim, s negativnim uspoređivanjem i ja sam se isto borila i stvarno nije lako se iskopati iz toga. Nećemo se lagati, to je vrlo izazovno, ali nije nemoguće. Pa je li rješenje onda bježati od osobe koja u tebi izaziva zavist? Nije. Nikad nije rješenje bijeg iz zajednice i bijeg od drugih ljudi, nego dapače, odi na klanjanje, moli Boga da ti da ljubav za tu osobu. Jer ljubav je uvijek rješenje. A ljubav je odluka, to znamo, to smo čuli. Znači, moli Gospodina, dođi na klanjanje, predaj tu osobu Gospodinu, predaj taj svoj grijeh, naravno ispovijedi ga i Gospodin to pretvara onda u pobjedu. Baš nam i Sveti Pavao lijepo govori u poslanici Filipljanima, 2. glava, kako da se borimo protiv uspoređivanja. On kaže: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite. Nikakvo suparništvo ni umišljenost, znači nikakvo uspoređivanje, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. Jedni druge smatrajte višima od sebe. Dalje nastavlja: Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati. Dakle, Bog je taj koji ti daje da nešto želiš, da hoćeš i na posljedku da djeluješ. A ti ga za to zamoli.
zamoli ga da ti da i to htjenje i snagu za djelovanje. Kaže Pavao dalje, sve činite bez mrmljanja i oklijevanja. Znači kad te pojede zavist, ne možeš djelovati, ne možeš se pokrenuti. Baš mi je pričao jedan brat u Kristu da je njega jednom zavist doslovno prikovala za krevet. Nije mogao ništa, nije se mogao pomaknuti. I to je trajalo sve dok nije odlučio izboriti se s tim. Predat to Bogu. To je toliko bio, kaže, ružan osjećaj. Otišao na klanjanje, izmolio i kaže Pavao, i tek onda ćete svjetlit kao svjetila u svijetu. Znači, smatrajte jedni druge višima od sebe. Ovo negativno uspoređivanje ne samo da nas može odvesti u jednu krajnost, ljubomore, zavisti i osjećaja manje vrijednosti, nego nas može odvesti u drugu krajnost, a to je da osjećamo se superiorni nad drugima, nadmoćni nad drugima i tu nas uvlači zapravo u grijeh oholosti. Isus kaže isto u Luka 6:41, znate sami dobro, što gledaš trun u oku brata svoga, a brvna u svome oku ne vidiš. Znači uvijek lakše vidimo tuđe grijehe. Pa evo, pazite se i toga i u poniznosti smatrajte jedni druge višima od sebe. Gdje točno seže korijen uspoređivanja? Kad uopće u našim životima počinje uspoređivanje? On vam leži u jednoj fazi odrastanja, bolnoj fazi odrastanja, fazi sazrijevanja, dobro ćete znati o čemu pričam. Dakle, još u tinejdžersko doba, adolescentsko kako ko kaže, u svakome od nas se počinju odvijati dva procesa paralelno. Prvi proces je gdje se ti odvajaš od svojih roditelja i želiš biti svoj čovjek. Želiš imati svoja razmišljanja, svoja uvjerenja, svoje stavove. Sjetite se, svi smo to prošli, možda neko trenutno prolazi. Znači, ne želim biti roditelj svoj, želim biti svoj čovjek. A drugi proces, paralelno koji se odvija u tebi, je nikad veća želja da pripadaš nekom društvu. I silno se trudiš uklopiti negdje u neko društvo, u neku ekipu. I to je baš kontradiktorno. Znači, ta dva procesa, jedan drugi paralelno u tebi, a skroz suprotno. I stvarno nije lako savladati to. Znači, zato kažemo boli odrastanja. Ali pazite, ti se odvajaš od roditelja, a usput želiš pripadati nekom društvu. I ako ne dođe do zdravog odvajanja od roditelja, znači to se mora dogoditi, to je nužno. Postoji opasnost da to tvoje odvajanje bude popraćeno grijehom zamjeranja prema roditeljima, okrivljavanja roditelja. Onda uopće ne možeš stvoriti zdravu sliku o sebi i nećeš biti svoj čovjek onakav kakav jesi zapravo. A s druge strane, silno se pokušavaš uklopiti u neko društvo, gaziš svoje sve dotadašnje stavove priučene, sve vrednote koje si naučio tokom svog života do tog trenutka i opet gaziš sebe, nisi ti jer se želiš uklopiti. I blago rečeno, u tebi se događa zbrka, jel tako? I ti upravo uslijed te zbrke, tog kaosa u tebi, kreneš s negativnim uspoređivanjem s drugima. To negativno uspoređivanje ti nikako ne može dopustiti da se izgradiš kao osoba. Vjerujem da stvarno dobro znate o čemu pričam i da ste prošli to. Znači, fokusiraš se na život drugoga, a svoj život nekako zanemaruješ, počneš ga prezirati, počneš prezirati drugoga jer te ubije ta zavist i ljubomora i jednostavno vrtiš se u začaranom krugu. E sad, čak i stoički filozof Seneca kaže
uspoređivanje je kradljivac radosti. Ti postaneš nezadovoljan svojim životom, a to opet onda povlači grijeh nezahvalnosti, nezadovoljstva, neprihvaćanja. A što radimo s grijesima? Ispovijedamo ih, jel tako? I prije nego što kažemo neke lijekove za ovo, htjela bi vam dati jedan primjer što se upravo ovo sve dogodilo o čemu sam pričala sad prvom izraelskom kralju Šaulu. Sve što smo sad pričali pa idemo vidjeti. O njemu čitamo u prvoj knjizi o Samuelu od 8. do 31. poglavlja, znači dosta toga ima. Prvo, on je bio mlad i otac ga je poslao da pronađe izgubljene magarice svoga oca. I on je krenuo na put po magarice, međutim, stalno se sikirao za te magarice, znači uslijed onog procesa gdje se trebao zdravo odvojiti od svojih roditelja, on se konstantno vrtio u krug, 3 dana je tražio te magarice i strahovao je od oca, vidimo nije se zdravo odvojio od njega, prošao je, 3, 4, 5 zemalja, nije našao nigdje te magarice. Stekao je osjećaj tu manje vrijednosti, jer eto, tata će se brinuti za magarice, a ne za njega. Što na kraju uopće nije bila istina, ali to se događalo u njemu. Zatim, kada je izraelski narod zatražio od Boga da žele kralja, žele uspostavu kraljevstva, tad je u to doba djelovao prorok Samuel i evo, on je od Boga dobio objavu da pomaže Šaula za kralja. I pismo kaže da je Šaul bio lijep, mlad, viši za glavu od čitavog naroda i da nije bilo tako lijepog ni visokog čovjeka među svim sinovima Izraelovim. Onda si možete zamisliti, znači već je on u startu imao nešto posebno. Ali usprkos tome, on je opet nije postao svjestan svoje vrijednosti i kad ga Samuel pomazuje za kralja, on sumnjivo ispituje, pa nisam li ja od Benjaminova plemena koji je najmanje pleme, nisam li ja, nisam dostojan. Znači, on se kreće uspoređivati usprkos Božjem naumu za njegov život, a također i usprkos njegovoj realnoj vrijednosti. I što se onda događa? On postaje kraljem, narod ga prihvati, doduše ne svi, ali nedugo nakon kreće u sveti rat protiv Amalečana. Također po proroku Samuelu dobiva objavu od Gospodina da izvrši kleto uništenje, herem nad cijelim amalečkim narodom. I sve da uništi i ljude, i staro, mlado, djecu, žene, muškarce, goveda, stoku, sve. Ali on, pokušavajući se dodvoriti narodu, ipak ne uništava sve. Ostavlja si i kralja za roba i ono sve najbolje ovce, najbolje janjce, najbolje goveda. Znači sve što je bilo dobro, on to ipak ostavlja na životu. Zašto? Jer se pokušao dodvoriti narodu. Opet nije shvatio svoju vrijednost. Opet nije se zdravo odvojio od roditelja. I tu gubi Božju naklonost. Taj grijeh neposlušnosti biva jako težak. On jednostavno nije sazrio u svog čovjeka. I koliko je to opasno, jer onda nije ni mogao izvršiti svoje poslanje u životu, Božju volju za njegov život. Kad se pojavljuje nakon toga mladi pastir, hrabri David, koji jednim kamenom iz pračke ubija Filistejca Golijata, Šaul postane toliko ljubomoran na njega da ga ta ljubomora odvodi do ludila i do želje za osvetom. On je na početku zavolio Davida, ali vidimo ljubomora i narod što je pjevao Šaul pobij 1000, David 10 000.
mjerenje s Davidom, uspoređivanje konstantno s Davidom, čini u njegovom životu to da maši svrhu svog života. Pazite šta se događa. On ostatak svoje vladavine, zapravo ostatak cijelog svog života, trati bivajući ljubomoran na Davida i hvatajući ga da ga ubije. Umjesto da je radio na svom odnosu s Bogom, da je čuvao ono što mu je povjereno, što narod, što teritorij, ispunjavao svrhu u svom životu, on radi ljubomore i uspoređivanja zasljepljuje na sve to i propada. Na kraju toliko nisko pada da pada u grijeh vraćanja, znači u navali neprijatelja, u očaju dolazi do jedne vračare i traži da mu ona dozove duh pokojnog proroka Samuela da on njemu kaže što da radi. I tu vidimo znači koliko duboko pada u vraćanje i da nije nikako u životu i nikad stekao osoban odnos s Bogom, nego je posegnuo za tim vraćanjem. A onda na kraju počini samoubojstvo. Jel može dublje i gore? Znači nije se odvojio od roditelja, nije prihvatio svoje darove i poslanje, nije bio poslušan Božjoj naredbi, bio ljubomoran na Davida, uspoređivao se s njim konstantno, nije ostvario osoban odnos s Bogom, pada u teški grijeh vraćanja i na kraju sam na sebe diže ruku, ubiva se. Znači totalno promašen život. A što se događa nama danas, u današnjem vremenu, u modernom društvu, rekli bismo? Evo, zaista možemo reći da sve prisutnost medija, društvenih mreža i tako, točno kao da pospješuju mogućnost da padnemo u uspoređivanje, negativno uspoređivanje. Otvaraju nam širom vrata. Zašto? Zašto mi provodimo previše vremena uspoređujući se s drugima, promatrajući njihove živote na Instagramu i slično, i zbog toga ostajemo zaglavljeni u osrednjosti. Što u životu, što u duhovnosti, ne vidimo svoje blagoslove. A zašto? Jer želimo kopirati izrezanu sliku nečijeg života informatičkim rječnikom crop i copy. Jednostavno, kad nam se nametne idealni prikaz, a mi smo naivni za dobru prosudbu, jel? Padamo na foru, padamo na isfotošopirane slike savršenih tijela, idealne živote drugih ljudi, a što je daleko od istine. I baš mi je Matija neki dan ispričao jednu situaciju. Požalio mu se župnik iz jedne župe u Srednjoj Bosni, što se dogodilo kod njih u župi s nekoliko obitelji. Par obitelji otišlo je u Njemačku i žene su na svojim Instagram profilima objavljivali slike, objave, priče svojih idealnih života u Njemačkoj, kako i sve idilično, idealna atmosfera i tako dalje. I ove druge žene koje su ostale u toj župi u Srednjoj Bosni pale su na tu foru i na neki način su nagovorile svoje muževe, iako su bili dobro stojeći, ajmo reći, imali su za to podneblje jako dobra i primanja, ti muževi i sve, i one nagovore da i one idu u Njemačku. I isele se i ovi drugi u Njemačku. I što se dogodi? Razočarenje. Nije to baš tako, ali što sad? Neće se vratiti, sigurno se neće vratiti. Zašto? A ljudi će im se narugat. Radije su ostale u Njemačkoj, da se one druže međusobno, 500 km udaljene jedna od druge, da i dalje objavljuju idealne idilične slike na Instagramu, nego da budu svoj na svome.
Pa evo, do koje mjere to djeluje toksično na nas i na naše živote. Društvene mreže nam stvarno nameću neke kriterije sretnog, idealnog života, kriterije za uspješan život, bla, 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 bla. Pazite, u psihologiji se u današnje vrijeme pojavljuje jedan sindrom, fenomen varalice, imposter sindrom, sindrom varalice. O čemu se radi? To je jedno psihološko iskustvo, obrazac, u kojem pojedinac sumnja u svoje vještine i talente i postignuća i ima ustrajni, konstantni strah od toga da će ga ljudi prozvati varalicom, usprkos njegovim dobrim rezultatima. Dakle, osoba koja pati od ovog sindroma sumnja u sebe i svoju kompetenciju, iako je objektivno i dobra u svom poslu i možda i uspješna i obrazovana, ali ona smatra da će ju okolina razotkriti da ona zapravo nije takva. Smatra da je zavarala okolinu i da se još više mora truditi kako je se ne bi razotkrilo. I kad sam čitala ovo, moram priznati da sam se pronašla. Na primjer, evo, osobe koje pate možda od tog sindroma ili imaju neke od simptoma, dobiju neki zadatak, ne znam, u školi, na fakultetu, na poslu, čak recimo i u zajednici. I odmah po dobivanju tog zadatka počne sumnja, ne, nisam dovoljno dobar, neću ovo dobro napraviti. I sad, ovisno o osobi u kojoj krajnost ide, ili se počne pretjerano prekomjerno pripremati i naporno raditi na tom zadatku, ili počne dugovlačiti. Ja sam ovo drugo. U oba slučaja, na kraju, kad taj zadatak bude stvarno i uspješno riješen, osoba koja pati od ovog sindroma pripisuje taj rezultat ne sebi i svojoj kompetenciji i sposobnosti, nego ili u onom prvom slučaju teškom napornom radu, ili u drugom slučaju imao sam sreće. Sreća je bila. Je vam poznato možda? E sad, osoba se osjeća konstantno krivom, bezvrijednom, teži onda perfekcionizmu, živi u stalnom strahu, čak pada u depresiju ili u sagorijevanje, u burnout. A što bi trebali? Pa realno trebao bi postati svjestan objektivno istine samo sebi. Znači, prihvatiti svoje talente, a raditi na slabostima. I mi zaista često sumnjamo u sebe, u svoje darove, ali kad bismo ovaj sindrom gledali nekako u svjetlu duhovnosti i možda vidjeli neke uzroke kako dolazi do toga, koje su utvrde laži koje smo podizali u svojim životima i kako zapravo dolazi do ozdravljenja uslijed odrastanja i ona dva procesa o kojim smo pričali koje se događa u svakom čovjeku, to se događa samo u zdravom okruženju, u zajedništvu. Rekla bi čak u crkvenom zajedništvu. Pa ja ću vam ispričati svoju priču što se dogodilo kod mene u životu. Da razjasnimo na početku, ovo nije jedno svjedočanstvo o nepoznavanju Boga pa o nadnaravnoj objavi, promjeni srca ili o mnoštvu grijeha pa jednoj ispovjedi gdje se sve okrenulo. Ovo također nije svjedočanstvo o jednoj jedinoj Božjoj intervenciji, ne znam, u mom životu, nego ovako nešto vrlo obično, bez senzacija. Nismo svi Goran Čurković i Simona Gotovac i uvijek nam je drago čuti takve nevjerojatne priče, stvarno, em nam dižu vjeru, em nas ostavljaju bez teksta, pokazuju nam Božju veličinu, ali ipak nas je statistički više ovako običnih, jel tako? Pa, zato ću vam ja danas posvjedočiti.
Evo, ko me ne zna, ja sam Dragica, imam 25 godina. I ako me zna, znači dobro da kod mene u životu ništa nije išlo lako i jednostavno, nego često turbulentno i dinamično. I teško mi je nekako pronaći neke momente preokreta u mom životu, kao što sam rekla, iako sigurno je bilo. Nego ja sam jedna sasvim obična, klasična djevojka koja je od početka svog života vođena na svetu misu. Od malena sam aktivna i u župi, znači župljani, kroz razne igrokaze, recitacije, predstave razne i tako dalje. Kasnije onda čitanje na svetim misama, pjevanje u zboru. A evo, stvarno kroz cijeli život. I u trenutku polaska mladih na zajednicu kod Matije Ricova, ja sam na poziv njegove tadašnje žene, a moje dugogodišnje prijateljice i kume Danijele, došla na susret i mogu reći da sam bila, znači, među prvim mladima, kao što je Mišo već rekao. I ja sam otac članica nanovo rođeni, kuhana i pečena, što bi se reklo, od 2014. Znači skoro 10 godina. I sad pitali bi me gorljivi dečki iz Novog Travnika, jel sad proroštva idu ko luda? Ja kažem, nažalost ne. Ne možda u tolikoj mjeri koliko bi po nekoj matematici godina trebalo biti, ali nije do Boga nego do mene. U čemu je stvar? Ja bi danas htjela progovoriti o lažima u koje sam povjerovala i saživjela se s njima tokom svog života, ovog zemaljskoga i naravno duhovnog, jer, pazite, imala sam 16 godina kad sam došla, teško mi je odvojiti to neko sazrijevanje, put rasta, boli odrastanja, od sazrijevanja i puta u zajednici. Pa, prva laž u koju sam povjerovala je da mi je Bog Otac dalek i da mi može biti blizu samo onoliko koliko se ja njemu budem približavala kroz molitvene pobožnosti, disciplinu i tako. Druga laž je da ja moram zaslužiti njegovu ljubav, zalaganjem također u molitvi, postu, klanjanju, pobožnostima. I treća laž je da je moj neuspješan život rezultat moje neblizine s Bogom. Odnosno da je to zapravo njegova neka kazna meni za nedovoljno zalaganje. I evo, te tri laži su me zapravo sprečavale da ostvarim osoban odnos s Bogom, samu sebe, da postanem svoj čovjek, a na kraju i da služim u zajednici. Pa zašto sam povjerovala u ove laži? Kod nas ljudi to naravno biva kad nekako projiciramo roditelje sa Bogom i to je nekako neizbježno. Moj tata je radio, čovjek nije imao previše vremena, nismo sad tu imali nekog vremena za previše razgovora, druženja i tako dalje. Rekla bi jedna moja prijateljica, bude ti drago kad ideš na neku kontrolu ili upisat se u srednju, pa ta 2-3 sata moraš provesti s tatom. Malo ti je stres, kao šta ćete pričat, šta ćete pitat, ali opet ti na kraju bude drago i nekako te trenutke smatraš i dragocjenim i uvijek ih se rado sjećaš. Ali evo, upravo ta laž da mi je Otac dalek i da ovisi o meni koliko ću se ja njemu približavati, ona i to moje zamjeranje roditeljima i odbijanje, ajmo reći, oprosta, me vodilo u uspoređivanje s drugima. Njihove startne pozicije su bolje nego moje. Također druga laž, da moram zaslužiti, koliko dajem toliko mi se i vraća. Tu isto normalno budeš uvjeren zbog nekih donošenja petica kući, čišćenja, odnosno nečišćenja kuće. I jednostavno to isto vjerujem da se svi možete pronaći u tome. Ja opet, iako sam znala to sve razumski, opet odbijam se suočiti s tim lažima u mom životu, oprostiti roditeljima za početak i ostvariti osoban odnos s Bogom. S druge strane, još jedan razlog, vidimo oko sebe ljude u zajednici koji svojim zalaganjem postižu službe, zna se za njih, došli su vremenski iza mene, a rastu ko gljive u duhovnosti i jednostavno baš su gonjeni oduševljenjem za Bogom, disciplinirani. I ja tu preuzimam laž
da ja tako moram sve zaslužiti, jer koliko dajem, toliko mi se i vraća. Upadam u jedno negativno uspoređivanje, umjesto da na ljude, te ljude gledam kao svoje zdrave uzore. Treća laž, neuspješan život kao kazna za nedovoljno zalaganje. Ista stvar, evo, u životu moraš sve sam zaslužiti, zaraditi, snaći se da bi nešto postigao. Ako nisi radio, nisi zaradio, ako nisi uštedio, nisi štedio, ako nisi učio, nisi naučio. I evo, hvala Bogu, stvarno i na takvom odgoju mogu vidjeti jako dobre plodove što se tiče financija i odgovornosti u svom životu, ali tek s odmakom. Znači u tim trenucima kad sam ja tu laž, kad je ta laž bila u mom životu utvrda, ja preuzimam identitet žrtve, moram nešto što drugi ne moraju, moram previše raditi, tako dalje. I s druge strane, u zajednici vidim da uspješan život vode osobe koji su blizu Bogu, koji se trude, oni iz prve pronalaze muževe i žene, njima ide iz prve na fakultetu, oni odmah znaju zašto su stvoreni, znaju koje su njihove službe, talenti, gdje trebaju služiti. I sve to ja smatram da je rezultat njihove discipline. A znamo da objektivno nije tako, jer stvarno je mali broj vanserijskih igrača, ne znam, u našoj zajednici kojima je stvarno sve išlo iz prve, nego jednostavno to je jedna naša kriva percepcija. Pa kako je Bog otirao laži iz mog života i kako sam povjerovala u njegovu ljubav? Kao što sam rekla, meni to sve bilo lako prihvatiti razumski i ideš i slušaš o Unboundu, poslušala sam 100 predavanja u ovih 9 godina, svjedočanstava, svega, otkrivaš prvu božansku osobu i sve se opet svodi na to da moraš imati osoban odnos s Bogom. To je meni nekad izazivalo u meni vrlo onako jednu gorčinu, jer sam to smatrala za sebe nedostižnom. Kako ja mogu upoznati Oca? I baš me to provociralo. Kako kod mene očito nije moglo iz prve, ja sam baš doživljavala neke neuspjehe na bitnim područjima života. Jedna veza, druga veza, nije završilo brakom, jedan fakultet upišem, ne ide, ostavim to, upišem drugi, jedna služba, izbace me iz te službe, bilo je i toga. A za sve sam ja to i molila i bilo mi je dobro tad kad je to trajalo, ne mogu reći stvarno, ali očito su ti moji neuspješni pokušaji bili moji, a ne Božji. I zapravo razni ti padovi u osobnom odnosu s Bogom, to jest u blizini s njim, svaki put su me vodili u jednu novu fazu stagnacije. U jedno novo uspoređivanje. Ko me zna da sam u raznim fazama stagnirala, u raznim periodima, kraćim i dužim, ali to se nekako najviše očitovalo, rekla bih, u službi i u mom oduševljenju za Bogom, koje je znalo jenjavati. I mogu reći da se sve događalo pomalo. Odem na neku molitvu, evo stvarno preporučujem ako imate nekih problema koje niste mogli sami riješiti, odite na molitvu, zajednica nudi osobnu molitvu, Unbound. Ja nastavim zrele u duhovnosti, krenem opet na klanjanja, jače pobožnosti, pompejske devetnice i tako dalje. I hop, Bog mi podari momka kakvog sam htjela, po nekih 95% podudaranja po nekom popisu. I super, evo, dao ti je Bog momka i nekako sve to klapa i ta predbračna čistoća i sve, ali ja se opet uspoređujem s drugima. Čovječe, ništa konkretnije, nigdje prstena na ruci. Ove već rađaju, imaju djecu, poženiše se, svi poudavaše, ja opet ništa. Mučim se s tom vezom, ja opet nezadovoljna. Moj Mateo je bio, rodio se, odrastao u Austriji i ajmo reći, imali smo tu vezu na daljinu i opet i on se iz drugog pokušaja, ajmo reći, vratio u Hrvatsku. Ali kažem, evo, ja sam bila i dalje nezadovoljna. Ali što Bog radi? Polako mi pokazuje talente koje mi je dao i zajednica mi dodjeljuje službu
u kojoj sam ko riba u vodi, službu za doček i prihvat novih članova. I tu mi Bog pokazuje moje dobre strane, moje talente, otvorenost, komunikaciju i nekako me blagoslivlja za tu službu. Ja se tu osjećam dobro. Osjećam već tu jednu odgovornost, dato povjerenje od zajednice i budem sretna na neki period, ali opet padam, stagniram, povlačim se, opet u te laži. Pa šta sam ja jedina od svog tog društva da se nisam zaručila i udala? Opet se uspoređujem. Ali kažem, ja sam stvarno molila za to. Vraćala se stalno u zajedništvo jer jednostavno ne možeš bježati. To se vidi kad neko bježi. Baš se moraš vraćati u to zajedništvo koje te provocira i koje ti može biti vrlo, vrlo korisno za pozitivno uspoređivanje. I tako malo pomalo Otac briše laži iz mog života i na meni prihvatljive načine pokazuje koliko me voli. Kaže, ajde, ako si već toliko tvrdoglava, eto ti radi, muči se. Kad ne znaš već raširiti ruke i primat, evo, šta će i on sa mnom više nije znao. Ja sam stvarno radila stalno dok sam išla na faks. Drugi znaju, ne mogu na misu zbog posla, ne mogu doći. Moram raditi, moram zaraditi za svadbe, za duhovne obnove, za putovanja. I tad kreće misijski rad zajednice uslijed korone i Matija kaže, bit ćeš moja tajnica za BiH, pomoćeš mi u organizaciji putovanja ljudi po putovanjima po BiH i to će ti biti pokriveno financijski, jel? Ja, čovječe, sretna. Idem negdje, nisam zato dala fizički novac, nisam zaradila. I tu mi Bog pokazuje koliko sam toga propustila zapravo. Stvarno nisam u Međugorje išla često jer eto nisam imala novaca kao jer nisam ja zaradila. Izostala sam ne samo u Međugorje nego i razne milosti i blagoslove. I vidite, uvijek se koristimo istim alatima. Uvijek su tu dobrodošle i poželjne molitve, klanjanja, pobožnosti, ispovjedi, sakramenti, sveta misa, devetnice. I sve sam ja to koliko toliko, ali ne u mjeri u kojoj sam ja mislila da trebam. U kojoj mjeri koje kad sam se uspoređivala s drugima, oni su više nego ja. Ali baš Bog Otac u objavi ovoj sestri Elizabeti Eugeniji Ravasio kaže da su naši grijesi poput željeza, a naša dobra djela poput zlata. Donesemo li i 1000 kilograma željeza, ne može se usporediti sa onih par kila zlata i dobroga što mu damo. Znači vidimo koliko našeg malo truda je potrebno da Bog čini velike stvari. A kad sam ja to zapravo, kad mi Bog potpuno iskazuje svoju ljubav, tek onda kad sam ja prionula srcem u zajednicu, kad sam zavolila te ljude. I on mi u par mjeseci mijenja život, doslovno. Na van, na svakom području života, na svim onim opipljivim područjima. Kako? Ja sad tu već sudjelujem u službi već, par mjeseci. Zajednica mi povjerava djevojke za duhovno praćenje, žensku formaciju i tako. Iako je to sve bilo nepojmljivo za mene. Ali tek kad sam bila spremna primit, pronalazi mi Bog posao, završavam fakultet, Mateo me zaručuje, postajem tetka. Postajem tetka malog anđela i to sve u 2 mjeseca. Znači od 28.8. do 28.10. prošle godine. Ja svakim tim događajem doslovno me preplavljuju osjećaj da sam toliko voljena od Oca, da mi sve on to daje. Postajem mekana na Božje zahvate. Napokon u životu razbija tu jednu moju tvrdoću srca. Daje mi doslovno suze. Pokazuje mi da mogu biti radosna, pokazuje mi da on zapravo Otac. Ja tu doživljavam istinsko očinstvo njegovo. I tad mogu sa Svetim Augustinom reći, Bog me ljubi kao da sam njegovo jedino dijete.
Ja se naravno tu i dalje nastavljam truditi i sa još većim strahopoštovanjem i zahvalnošću za sve što mi je dao. Ali evo, znači i dalje ide priča, udala sam se, čekam bebu sad. Evo, stvarno želim da ovo svjedočanstvo bude jedna zahvala Ocu na sve što mi je dao, sve što je nezasluženo, ali primljeno od njega. I mogu reći da njegovo isceljenje mog srca je otvorilo i proširilo put prema njemu, moj put prema njemu. Naravno, sad život postaje drugčiji, neka nova previranja me čekaju, hoće me se zaboraviti u službi kad rodim i tako dalje, ali to su sad druge teme. Ja i dalje nisam oličenje pobožne žene koja vrti 10 krunice u ruci ili vjerne članice na novorođeni koja je zapisana svaki dan sat vremena na klanjanju. Ali meni je stvarno Bog pokazao da mu treba malo mog truda i malo moje inicijative da učini mnogo. I naravno sve ovo što sam rekla, i klanjanja i krunice i sve, ja to i dalje smatram imperativom. Nemojte misliti, ograđujem se od toga da to ne treba. Naravno, nastavljam se i dalje boriti u tim pobožnostima, u borbi s osobnim grijesima, raditi na osobnom odnosu s Bogom. I to me sve drži da ne padnem u oholost. I vidimo dakle, sve ovo što smo pričali, da se u nama odvija konstantno ta borba između prihvaćanja svoje grešnosti, bijede, nedostojnosti i divljenja, Božjeg divljenja meni kao njegovom stvorenju. Čak i psalmi isto na jednom mjestu kažu što je čovjek da ga se spominješ, a na drugom mjestu David zahvalio, hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Znači, moje vjerovanje u laži i neoprost roditeljima, nezdravo odvajanje od roditelja, konstantno uspoređivanje s drugima je mene sprečavalo da primam od Boga blagoslove. Usudim se reći, njega je sprečavalo da mi daje te blagoslove. Pa evo, do kraja nećemo moći primiti dok god vjerujemo u krivog Boga, dok god imamo krivu sliku o Bogu. Ja ne želim da vi danas primite jedno ohrabrenje za stagniranje ili da primite od mene jedan poticaj za nepokretanje u vlastitom životu. Ne želim da iz ovog izvučete poruku, ako je mogla Dragica tolike godine, imam ja još vremena, kako ćemo, lako ćemo. Ne. Želim da se večeras odlučite na rješavanje svojih problema. Želim da večeras Gospodinu, Bogu Ocu, predate svoje krive slike, svoje laži, svoja uspoređivanja. Jer dosta je bilo valjanja u vlastitom blatu, jel tako? Kolike milosti sam ja propustila i kolike blagoslove u ovim godinama. A zašto? Zbog uspoređivanja, zato što nisam radila na osobnom odnosu s Bogom, zbog nerješavanja problema. Ali ipak Otac dalje blagoslivlja i daje. A zašto? Zato što on nikad ne napušta ono što je započeo u nekome. I nikad neće ostaviti nedovršeno svoje djelo u drugome. Nikad neće ostaviti nedovršen plan za život svoje djece. I sve ono što je nesavršeno, on može samo usavršiti. I zato neka mu je hvala i slava. Amen.